Ok ljudi, danas igram IC Tower 1.3.1. Pozapočet ću igru jer je fakat je fora. Let's go. Baš sam amater u ovoj igrici. Skoro uopće niti ne znam igrat. Nisam jako dobro igrao. Sad sam je neki dan skinuo. Fora igrica. Ako hoćete link, ja ću vam ga poslat. Od skidanja, naravno. Mislim da mi je rekord oko 150, sad nisam siguran točno. A mogu bi čak i početi snimat Minecraft, ali započeo sam s ovom igricom i mi je nekako ono fora. I ono, isprobao sam da mi ne bi slučajno štekalo. A vjerojatno ću isto sljedeći video snimat o ovome. A za Cheats and Gain, što sam rekao već na svom kanalu Marco Maričić, to ću napraviti, još ne znam točno kad. Ali napravit ću ga sigurno, kako koristiti Cheats and Gain. Ojde. Mislim sam obolio svoj rekord. Kak fora. Fuck. Okay. Yo. I'm gonna be mad. Yo. Igrice pred zakon. Fuck. Yeah. Ajde, 30. Ja probati bori baš rekord. Baš se njima jer ću uspjeti. Fuck. Sad pak i brže. Ajde. Wow. Koji kurac? Fora. Wiu. I da, čak sam i razmišljao da snimam i GTA San Andreas misije ili Battlefield Bad Company 2. Ali još ne znam. Sad ću ovo malo snimat, fora mi igrica. Iako baš to nemam kaj snimat osim gameplaya. Ono, fora, baš je fora. Fuck. I brže. Brže. Mislim da sam oborio rekord. Nisam, mislim da je bio 200 i ne... Dobre. Sam mi se ne da više. Hvala što ste pogledali moj video. Vidimo se i čujemo u mom sljedećem videu. Do tada, bye.